Ngai khoble pi iwe ba yakan ka video ka bamenta. Tekat kum ka report ka bamenta ka sngi ka arpo Pradeh April hajar arpo. Kibri ke bayo yakan ka jingpang COVID-19 na baro ka wai ka putai ki lakot sika arp pralak prapula hajar hendros pa laingut. Kibedang syok thamai menta ka sngi prapsan hajar sans pa khat nyongut. Blaklat no na ka jingpang silak na prajar praspa sapo arngut. Kibakoi na kanika jingpang COVID-19 kandalak life saw hajar shispa sapongut. Te kandiat nganya peji ki katu kanikiri kibla syak tak jur hong ni COVID-19 haba kibri kibayo ya kanika jingpang kilapalat sanpo hajar ngut. Katkum ke report na ka WHO le tu baka USA kadekari kibla syak tak laisha hong ni COVID-19 haba kibri kibayo ya kanika jingpang mentah kilapoi syaka kandalak life hajar hendrus pa kana prangut. Napo Spain arlak nyo hajar hendrus pa life sawngut. Italy silak khandap nyo hajar hendrus pa nyo pesangut. Germany silak sansan hajar shispa khandap laingut. Napo UK silak sanpo hajar praspa asap sawngut. Napo France silak arpla hajar aspa nyo khandaingut. Napo Turkey silak sipo hajar shispa laipangut. Napo Iran khandap hajar sauspa nyo po arngut. Napo Russia prap nyo hajar shispa asap nyungut. Napo China prap saw hajar laispa asap wengut. Napo Brazil sanpo prahajar sanspa khandaingut. Kini kidekiri haka putai kibla syak tak jur ho COVID-19. Tengin ya pe jaki katu kanekiri kiba marjan berkari India kibla syak tak ho ni COVID-19. Napo Bangladesh kibri kibayo ya kan kajingpang COVID-19 kilapoi syaka san hajar khandai spa khatlaingut kibrang syok thamai mentakasngi saus spa khana penyongut. Napo Pakistan khatlai hajar khandai spa khat sangut bidang syok thamai nyo spa khat prangut. Habangi phai patsyakari India kibri kubayo yakan kajingpang COVID-19 menta kalapoi syaka arp khandai hajar khandai spa nyo pesangut kibrang don hapdeng kajing syak sumar arpo ar hajar sipangut. Katu kani kijala kibla syak tak jur hau ni COVID-19 haba kibri kubayo yakan kajingpang kilapalat yaka sans pangut. Maharashtra kadekawai naki jala kibla syak tak jur hau ni COVID-19 haba kibri kubayo yakan kajingpang kilapoi syaka pra hajar sans pa kanai pangut. Napo Gujarat lai hajar sans pa sapo prangut. Napo Delhi lai hajar shispa prangut. Rajasthan ar hajar arspa anrupu ar. Madhya Pradesh ar hajar laispa anrupu pra. Tamil Nadu shi hajar khandaispa laipnyo. Uttar Pradesh ar hajar sap laingut. Andra Pradesh shi hajar arspa san khandaingut. Telegana shi hajar sangut. West Bengal nruspa khandai penyongut. Karnataka sanspa arpungut. Kini kede kicela kibahap hapo kar India kibla syak tak jur hau ni COVID-19. Di habangi pej ketkum kanika report ngiyo i bakibri kibasyak tak hapo kar India kilanang kiu nakawai kasni syakawai pat. Habakari India menta kelapoi syaka kerdan kabakan riu haka jing syak tak jong unu COVID-19 haka pertai. Kibakoi nakanika jingpang COVID-19 hinyaw hajar ar penyongut kibla kladno khandai spa alai penyongut. Kidon pat katu kani kicala kibla laj 100% nakajing syak tak jong unu COVID-19 kibahap hapo kari India. Kita kidai ka Goa, Manipur, Arunachal Pradesh, Sikkim, Tripura. Kini kideki santli kicala kibla laj nakan jingpang COVID-19. Kisah sakatu kene kicala napo onot is kibdang syakta hunu COVID-19 kum kicala Mizoram iway, Nagaland iway, napo Assam lai penyungut kibri kebayo yakan kajingpang COVID-19. Ar penyungut kedai kibla recover dan ikut nakan kajingpang COVID-19 bat iway ibla kladno. Menta sak sakandai ngut barok kibri kibdang don hapteng kajing syak sumar na uni COVID-19 kibadai napo kajala Assam. Habangi pai patsaka jala jungi kata kajala Meghalaya katkum kanika report kibri kibayo yakan kajingpang haduk menta kidang sak kumjuk kata khadwengut. Bat barok kini ki khadwengut menta kidang don hapdeng kajing syak sumar. Titang kini ki khobor khoblai sibun.